Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa man istahdatha milka amatin haruma alaihi istimta'u biha hatta yastabdi'aha. Dan bermula siman-siman yang menuntut ia nyaman akan milik amah, niscaya haram jatuh nyaman oleh bersenang-senang dengannya amah sehingga melepas ia nyaman akannya amah. Kah? Jadi bab fasal masalah memilik amah, memiliki budak. Baik budaknya nata tablo. Nyok umpama dia segala unboxing budak. Dia kena. Segala unboxing budak. Nyo na hukum-hukum di. Kemudian bandu blo pegat video unboxing juga. Dia barang ya. Dia unboxing juga tapi nya budak hanjut. Bagi sosok manteng yang memiliki milik budak. Awal dia hana budak, duduk kana budak. Baiknya nata geblo ataupun nata gejuk, ataupun ada warisan ada. Meninggal ya hanya budak red. Kan warisan kadang budak ada warisan, ataupun pulam atau wasiat. Pokoknya kita tanya kana budak. Ada pun ada blok rayu. Kadang perlu nak ke budak luah kat lampu sawit. Hana tahu kerja budak. Belum ada budak. Ataupun kadang hadiah gift weekend. Gift birthday. Atau kado ulang tahun Kado ulang tahun je budak. Kah haruma alaihi istimta'u. Niscaya haram datih nyaman oleh bersenang-senang. Nyan menanka memiliki budak hanjit ya bersenang-senang je dengan budak yan. Menangka nak cop tamang aju ulang amanya hanjit. Kadang pas dah lagak tak berempak budak dah. Angkut je dah bahu dah berangkat je ulang amanya lagi gitu. Spanyol. Orang mama. Kadang lagak tak budak Korea dah. Iya. Budak lagi awak Korea. Lagi teh. Baik ah. Nyang hanjit ya angkut aju. Me ju ba ju nyodoi ke apa? Go ju. Go ju unboxing ju nya hanjit bersenang-senang ilai dengan budaknya. Saya makan budak lagi. Hanjit ilai sebelum istibrak. Istibraknya pelepas budak. Maksud pelepasan pasti kosong rahim budak. Baik cok unboxing aja. Kadang si kanan bijah di dalam. Hanjit cik. Walaupun di perawan. Walaupun kadang budak yang mantang perawan yang menanti blow hanjit cik. Hanjit cik langsung istimta. Mesti benar istibrak lah. Walaupun kadang budak yang bekas anak mit. Tak anak mit kah nak bersenang-senang dengan budak. Yang bekas ni kadang dah blow. Kadang anak mit ni warisan budak aja atau warisan dari ayah kadang. Budak ni dah blow ada balik. Dan anak mit kah nak bersenang-senang dengan budak kan. Hanya walaupun anak mit ni hana bersenang-senang dengan budak kan, menyekata blow budaknya tetap harus istimrak lah. Hanya bersenang-senang. Ataupun kadang said di Hawaii urinang yang budaknya bekas saidah yang kena. Budaknya bekas daripada anik inang. Kan hana mungkin anik inang Kan mungkin bersenang-senang anik inang. Walaupun budak yang bekas daripada anik inang,
kada blo. Juga hanjut istimta' ilaih. Mesti istimra' ilaih. Tu pada menang istimra' nya nak yuk. Nya nampak? Jadi bak menang blo angkut laju. Nya hanjut mesti istimra'. Nya nak yuk. Walaupun kadang punya sangkira Said kan iblo isteri ro. Said kahwin dengan budak go. Ya bedah le. Nampak? Walaupun punya sangkira Said kan budak yang di iblo yang inong ji. Nampak maksud ji? Said kan kahwin dengan budak. Budak orang duduk iblo ada budak kan. Ya otomatis budaknya kan inang Said. Nampak? Budaknya inang Said. Duduk si Said kan iblo ada budak kan. Nya menyesang kira sa isteri roh Said kan sunnah istimta'. Hana wajib tapi sunnah. Memang yang dihibloyan isteri sendiri. Kadang jifam kahwin dengan budak, kadang lega tak budak yang kahwin dengan budak. Duduk pun iblo ada budak kan. Iblo ada lagi. Iblo inang roh lah ni okey nah. Nyan sunnah istibra. Baik sunnah istimta' lah duduk. Sunnah istibra. Kah? In kanat min zawatil haidi bi haidah. Jika ada ianya amah daripada empunya haid itu dengan 1 kali haid. Menyesang kira budak yang mantang nah haid. Kadang budak muda dah. Menyesang kira budak yang mantang nah haid. Budak mantang haid. Nyan istimra' je selama 1 kali haid. Berarti memang iblo je tinggal berhaid. Nya menan habis haidnya langsung je bersenang-senang. Kan atau dengar le ya? Kau khabar? Menyesang kira wadah tablo je mantang suci. Ada tablo budaknya tinggal suci. Nyan prahile dang haid. Oleh haid baru je istimta'. Menyata tablo je tinggal berhaid. Nyan nabi haid je. Pergelih rahim mentang. Berarti kadang kena sisa Said awal mentang. Sisa walik. Kah? Dan jika ada ianya amah daripada empunya syuhur, menyesang kira kadang budak ni kaduha. Tapi je lah, hanya untuk masak-masak je lah. Ada urut dua, mungkin urut dua ke mungkin mangap masakan kan? Kadang belum budak khusus ke chef kadang. Yang menyesang kira budaknya hana lehet. Nyan istimra' je selama sebulan. Berarti belah budak hanya pakai ilas selama sebulan. Trip ah. Awak buka budak. Buka lah. Kahwin jurau. Kahwin jurau. Hanya buka lah ya. Harum. Perai lah. Ngambilin berarti selama sebulan. Wain kana min zawatil hamli. Menyesang kira amahnya dengan mengandung. Kata beliau dengan mengandung. Nya hanya bersenang-senang lecik dengan Saidnya hingga lih melahirkan. Berarti menyebelah budak kadang baru sebulan mengandung. Nya sabar dia. Oh, 8 bulan. Sabar dia 8 bulan. Belum marah.
Ya, berarti menyesang kira amah yang nahid yang 3 sekali hit. Menyedek double amah yang mantong berhit dan 3 hit kajit saja pakai. Yang menyehana lihat hitungan dengan bulan yang berarti si bulan. Menyedek double dengan mengandung preh oleh melahirkan yang baru dia pakai. Aida mata dan apabila meninggallah Said Ummi Walad, niscaya mengistibrak ianya Ummi Walad akan dirinya Ummi Walad sama seperti amah. Jadi menyesang kira Said kan meninggal. Sedangkan Said na berhubungan dengan amahnya. Amahnya na melahirkan anak Said. Amahan na melahirkan anak Said. Yang menyesang kira akan meninggal Said. Yang bagi Ummi Walad yang wajib istimrak kero. Ya, masuk istimrak kero. Be macam lain ini mungkin merdeka kan Ummi Walad je kan meninggal Said. Merdeka. Baik kali merdeka menangkan merdeka ke yang kahwin ajunya han. Hanjit per istimrak roh ni. Hanjit tren pun silap. Ya kan? Jadi bagi Ummi Walad baik menang kala lepas daripada Said, menangkan meninggal Said. Yang kahwin dengan buah hati barunya han. Hanjit ilai. Pelepas draw ilai. Pelepas je sama seperti amah. Berarti menyesang kira Ummi Walad yang matang nahid pelepas di sekali hit. Menyesang kira Ummi Walad dengan bulan berarti si bulan menyehamilnya juga oleh melahirkan dan baru je kahwin lain. Selagi golong istimrak diri rohnya han je kahwin lain. Allah menyesang kira segolom iblo kali ipu istimrak le pawai. Yang misalnya phone Said yang pertama segolom ipu blo kali ipu istimrak le. Nampak maksudnya? Kan balinyan publo aju. Tapi preh le kahit amahnya yang baru publo. Nyan bagi orang yang blo wajib istimrak cik. Wajib istimrak alam kudro. Walaupun kalau istimrak le Said awal. Nyan menyakai publo orang yang blo yang kedua juga wajib istimrak. Awaknya kata cik ah. Mana keren? Kedua keren. Nyanyi nampak?